na ṅwana a grade R ane zwo zwino u dzula hayani a thi ḓi uri o phasa kana o feila na nga nṱhani ha tshelede. Huna vhana vhane vho ṅwala mulingo u bva 2022 u swika zwino nga 2026 vho farwa statement tshavho. Havho vhana u swika na zwino a huna vhumatshelo vha ita zwone, a huna zwe vha ita zwone ngori mini statement zwa tshikolo zwo fariwa. Zwi tou vha khagala u zwi vhona uri hezwo zwithu ndi zwithu zwi siho mulayoni ngauri kha tshiṅwe tshikolo vha ḓo amba uri ndi ya khuni, kha tshiṅwe tshikolo vha ri ndi donation, kha tshiṅwe tshikolo vha amba zwiṅwe. Arali muvhuso u tshi khou zwi amba zwa vha clear uri ri khou ita school fees nga back door, rali tshi nga zwi pfesesa uri school fees tshi khou vhuya nga back door. Uno ṅwedzi wa Ṱhafamuhwe ndi ṅwedzi wa pfanelo dza vhathu fhano Afrika Tshipembe. Ṱhoho ya ḓuvha ḽa pfanelo dza vhathu na ṅwaha iri u vhona uri vhutshilo ha muthu vhu na tshirunzi tshone tshone tsha vhukuma. Fhedzi vhunzhi ha vhagudiswa tshiṱirikini tsha Vhembe vunḓuni ḽa Limpopo vha khou ṱaniwa vhusiwana na vhushayi zwikoloni. Vhunzhi ha vhana vha bva miṱani i shayaho na vhane vhabebi vhavho vha khou ḓibalela vha khou landulwa pfanelo ya u swikelela zwishumiswa zwa u guda ngazwo. Ndi madekwana ri ya vha ṱanganedza kha mbekanyamushumo ya zwa maramani kha ri vhe roṱhe. Nṋe nga dzina ndi pfhi ndi Vhuyapfi Maṱhoḓe ngeno muvhigo tevhelaho u tshi khou ḓa na Ndanganeni Mudau. Tshigwada tsha vhabebi vhe vha tshi khou vhonela vho halifha vhukuma vho ita misumbedzo nnḓanyana ha khoro ya tshikolo tsha nṱha tsha Thengwe fhaḽa Tshandama. U ya nga vhabebi, pfanelo dza vhagudiswa dza pfunzo i sa badeliwi dzi khou kandikanyiwa. Huna vhana vhane vho ṅwala mulingo u bva 2022 u swika zwino nga 2026 vho farwa statement tshavho. Havho vhana u swika na zwino a huna vhumatshelo vha ita zwone, a huna zwe vha ita zwone ngori mini statement zwa tshikolo zwo fariwa. Vha ṅwala grade 12 mara a vha ngo apply tshikolo ngori statement zwavho zwo fariwa. Vha ḓo zwi humbula uri muhasho wa pfunzo uri zwikolo zwa mahayani ndi mahala a ri badeli tshithu. Zwino na ṅwaha mvula tshikolo tshi tshi vula mvula yo vha i tshi khou na nga maanḓa nga January nga dzi 12 ro ri tshi ya zwikoloni hafhanoni vhabebi vhe vha 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 sina tshelede zwo vha zwi tshi khou vha vhukuma vha khou zwi wana mubebi wa ṅwana o nukala a tshi khou tetemela a tshi khou ri u khou dzhia bugu dza ṅwana tshikoloni a tshi swika ngeni tshikoloni a tshi ri bugu a vhudziwa uri a songo ha fhiwi bugu nga uri hana deposit slip tsho sumbedza zwa uri ene o badela donation ya 300 rand. Mubebi a tshi ri athina hapfi ṅwana u ya hola mundende. Na kha zwiṅwe zwikolo henefha Vhembe hu khou ṱaha ḽeneḽi fhungo ḽithihi. Vhaṅwe vha vhabebi vha khou ri u sa vha havho na masheleni zwi khou sia vhaṅwe vha vhana vha tshi khou thithisea kha ngudo dzavho. Hu dovha hafhu ha vha na fhungo ḽine ḽa khou swaswariwa ḽa uri dziṅwe dza dzi extra classes dza mafheloni a vhege dzi sala dzi tshi vhuyedzesa vhone vhadededzi zwi tshi ḓa kha sia ḽa masheleni. Ndi pfa vhuṱungu nga maanḓa musi ri khou ḓa tshikoloni ri khou ḓo phakha bugu dza vhana ra fhiwa ḽaini thungo ri hayi vhene a ni na tshelede ya ni ima thungo vha re na tshelede vha swika vha fhiwa bugu then riṋe ri vho tou nga ri vho tou ṱaniwa ra sumbedza zwo ri vha zwi si vhona zwo fhedzisela nga ngomu zwikoloni ri dovha ra ṱaniwa na kha vhana vha khou ya zwikoloni vha songo fhiwa bugu ngori a ri ngo badela ṅwana vho sumbedza zwo ri u tou vha tshi si wana tsha mafhedziselo tshikolo tsha vha mahala ri vho tou badela nga ngomu zwikoloni. Problem ine ra khou ṱangana na Thengwe ndi ya uri madededzi vha khou ṱoḓa u funza vhana nga extra vhukati ha dzi vhege vha sa funzi. Hapa vhaṅwe vha vha tshi khou ṱoḓa u benefita kha tshikolo tsha muvhuso zwine riṋe vhabebi ri khou lwa nazwo vhukati ha vhege a vha khou funza. Ende zwoṱhe zwine nṋe nda koḓa zwone zwa zwino a vha thu solva na problem yanga na nthihi. Ndi tshi ya khavho vha ri ndi uri hoyu muthu hayi a vha na ndavha nazwo a huna solution nthihi ndo no i wana u swika zwino. Ṅwana nga ha thu koloda ro kombetshedza u badela ra koloda tshelede matshonisini ri tshi khou tea u badela bugu ngori ra ri khou dziṅwa bugu tshifhi ri nga si dzi fhiwe. Kha vha ri ṱoḓele masecurity hafhaḽa getheni ane a ḓo shumela vhana vha vho riṋe ngori vhana vha vho riṋe swika zwino vha kha vhutshilo ha denje. Zwiṅwe zwine ra nga ṱoḓa kha muvhuso ndi zwa uri hedzi tshelede dzine ra khou badelisiwa tshipfi ndi dza SAWU dzine a ri ḓivhi zwa uri dzi bva gai na zwone muvhuso kha u ḽisedza uri hezwo zwithu zwife songo tsha dovha zwa itea kha tshikolo tsha Thengwe. U ya nga ndayotewa ya Afrika Tshipembe vhagudiswa vha na pfanelo ya pfunzo nahone a vho ngo tea u hanelwa u dzhena tshikolo kana u ṋea zwishumiswa zwa tshikolo nga ṅwambo wa u sa kona u badela masheleni. Vha dzangano ḽa Limpopo Human Rights for All and Free Education ndi vhaṅwe vhane vha khou lwela uri pfanelo dza vhagudiswa dzi songo pfukiwa. Tsho ri ita uri Thengwe ri ḓi hafha Thengwe tsho tou thoma
ndi mafhungo a donation ine i khou kandekanya pfanelo dza vhana, i khou fara bugu dza vhana, i khou khethulula vhabebi. Havho nga hu na vhabebi vhane vha ndeme ngauri vha na tshelede, hu na vhabebi vha si vha ndeme ngauri a vha na tshelede. Tsha vhuvhili ndi extra class ine nene i khou kandekanya pfanelo dza vhana. Zwo funziwaho nga Saturday school i tshi ri Monday a vha tsha humela muraho vha khou ya phanḓa. Zwi amba zwori ṅwana wa Vho Mutshekwa na Vho Munjedzi already o dzula o feila. pfanelo dza vhagudiswa dzi katela u ṋewa pfunzo nga fhedzi kha zwikolo zwa nnyi na nnyi na u guda vho tsireledzea. Tshelede ine ya khou badeliwa nga Saturday school i ya tshikwamani tsha tshiimiswa etsho tsho ḓitaho tshiimiswa vhukati ha tshiimiswa tsha muvhuso, i badeliwa hanefho tshikoloni, ya phakhekaniwa havho vhadededzi vhane vha khou funza hafho tshikoloni. Hafu tshikolo tshi khou badeliwa rennde, zwine nga mulayo wa tshikolo tshelede iṅwe na iṅwe ino badeliwa tshikoloni i ya kha akhaunthu ya tshikolo. Zwino zwina khou itiwa Thengwe asi zwine zwa khou itiwa nga nḓila, tshelede ino badeliwa tshikoloni tsha Thengwe ndi ine vha khou tou kovhekana. Vha songo vhuya vha takuwa, ri a vhuya zwone zwino ri tshi bvela phanḓa na fhungo ḽashu. Naho Afrika Tshipembe hu na milayo ine ya tou zwi vhea khagala uri zwikolo zwa muvhuso a zwi koni u hanela vhagudiswa pfunzo nga nṱhani ya uri a vho ngo badela masheleni a mitendelo. Fhedzi zwikolo zwi re na tshivhalo tshiṱirikini tsha Vhembe zwi khou ḓiṋaṋa u dzima vhana dzi ripoto dza u sumbedza arali vhana vho phasa kana vho feila murole. Huṅwe vhagudiswa vha sinaho masheleni a u badela a vha ṋewe dzibugu dza u vhala na u ṅwalela. Kha dziṅwe nyimele dzo kalulaho vhagudiswa vha tou bviswa na nga ngomu dzikilasini. Maitele aya a pfukha pfanelo ya pfunzo ya fhasi. Muvhigo washu u khou bvela phanḓa. Mulayotibe wo vhidzwaho the South African School Act Admission Policy Section 10 u sumbedza uri a huna mugudiswa ane a tea u kundelwa u wana pfanelo dza tshikolo nga nṱhani ha vhushayi na hu na thendelano ya zwiṅwevho vhukati ha tshikolo na vhabebi. Mugudiswa uyu wa sekondari ya Fethani u pfala uri u bva tshe ṅwaha wa thoma ha athu phakha bugu dza u ṅwalela nga nṱhani ha uri mubebi wawe u khou kundela u bvisa tshelede ine ya khou ṱoḓea tshikoloni. Nṋe ndi pfa vhuṱungu nga maanḓa ngauri u ṅwana u khou salela kha zwithu zwa tshikoloni, a khou kona u ṅwala zwithu zwawe a zwi vhekanya zwavhuḓi kha dzibugu dzoṱhe, u vha u ṅwala kho zwi sokou ṱangana. Tshikoloni u khou pfhi u khou ṱoḓea tshelede, a ḓa a sina tshelede ha wani bugu. Hu na vhagudiswa vhane vhumatshelo havho ho tou ima tsere a vha khou kona u ṱhaphudza pfunzo dzavho nga nṱhani ha uri ṱhanziela dzavho dza maṱiriki dzo farwa nga zwikolo nga ṅwambo wa mbadelo dzi songo bviswaho. Prain Munyai o ṅwala mulingo wa maṱiriki miṅwaha mivhili yo fhelaho tshikoloni tsha nṱha tsha Ratshisase fhaḽa Matshena, na ṋamusi ha athu wana ṱhanziela yawe nga nṱhani ha uri u pfhi u koloda masheleni a kiḽasi nyengedzedzwa ane a pfhi ndi a donation. Ndo ṅwala matric nga 2024, mvelelo dza bva nga 2025, I think vho dzi 12 afho dza January. My goal ndi uri nṋe ndi khou ngo like ndi bveledze muḽoro wanga wo vha nursing, kono u shandukisa nyimelo ya hashu. Problem yanga ndi uri nṋe thi khou wana certificate tsanga nga mulandu wa tshelede ngori nṋe thina tshelede, ndi mianga vhashumi. Tshelede ine nda khou ikoda uri ndi kone u bvela ndi kone u vhidzha certificate yanga ndi bveledza u isa phanḓa na pfunzo dzanga ndi 750 mini ine i nga ḓivha i tonga ndi 754 ndi sa khakhi. Vho Lufuno Mbedzi vha re na ṅwana ane a dzhena tshikolo tsha nṱha tsha Robert Mbulungeni tshi re Thengwe Madzivhanani vha ri vhone vha khou kundela u swikelela masheleni ane a khou ṱoḓwa nga tshikolo. Ndi na ṅwana no dzhena pa tshikolo Robert u khou ṱoḓiwa tshelede ine ri khou tea u ntsha 400 ya uri ṅwana a wane bugu. Zwi amba uri wa sa i badela heyi tshelede ṅwana a wane ripotho, a wane bugu. Zwino ri funa u thoma ra i ntsha ende a hu no pfhi vha ḓo fhungudza, vha khou tea u ntsha yoṱhe khathihi. Zwino nṋe ndi khou vhona uri nṋe tshelede a thi na heyo ine ndi nga ntshela ṅwana uyo 400 ya uri ndi mu badelele tshikoloni.
nṋe ṅwananga ho swikelela mukala wanga vha ḓa a tshi khou ḓo ṱalutshedza khou pfi tshelede i khou ṱoḓiwa uḽa ṅwana a tshi khou vha tshi pfi tshelede nda ri tshelede a pfi tshelede i khou ṱoḓiwa tshikoloni a zwi amba uri a sa ntsha nga wani bugu a nga ṅwali na vhaṅwe ende a nga wani ripoto. mubebi wa ṅwana wa grade R tshikoloni tsha fhasi tsha Ladzani kha ḽa Thengwe Thondoni vha ri ṅwana wavho o fhedza u tou dzula hayani a si tsha ya na tshikoloni nga nṱhani ha u balelwa u badela tshelede ya donation nge vhone vha vha si nayo. nṋe ndo ḓa hafha ḓuvha ḽe tshikolo tsha vula ndi tshi ḓa hafha ra itwa na principal ri vha ri 2 ndi khou tou luvhelela uri avho principal a si khwine nda badela nga ṱhukhu na a thi ṅwe ntsha ṅwe fhelaho na ṅwaha uno nda vhudza uri a thina a thi shumi vho principal vha hana vha ri a vha nga mphi. Ndi na ṅwana wa grade R ane zwo zwino u dzula hayani a thi ḓivhi uri o phasa kana o feila na nga nṱhani ha tshelede. Nda zama u luvhelela vha human rights vha ḓa na nṋe tshikoloni vha amba na vho principal tsho mbaisa ndi tsho uri vho principal vho balelwa u fhindula uri tshelede ya uri ṅwana a ntshe ndi ya mini. Tshikoloni tsha fhasi tsha Vhaḓinḓa kha ḽa Tsimauli ho vha na khuḓano ya maipfi na misukumedzano nga vhabebi phanḓa ha vhagudiswa musi miṅwe miraḓo ya khorombusi ya tshikolo vha tshi lingedza u thivhela vhaṅwe vha vhabebi uri vha songo ṱahisa vhuḓipfi havho kha vhoramafhungo nga ha fhungo iḽi. Tsho thoma ndi dzhena toilet ya muvhuso nda dzula nduni ya muvhuso wo dovha wa mphasasa uri vhananga vha kone u wana zwa u ḽa. Zwino ndi khou pfha ndi na problem ya uri hetshi tshikolo tsha muvhuso tshine vhananga vha dzhena khatsho tshi dovha hafhu tsha dovha tsha ṱoḓa nleledza tshelede ya vhana ine nṋe nda vha ndi tshi khou i wana. Ndi vha ndi tshi khou wana tshelede ine ya vha uri ndi ya SASSA nda dovha nda vha ndi khou tea u badelela vhana tshelede ino pfi ndi ya donation ine ya vha uri 200 randa. Ndi na vhana zwi amba uri kha havho vhana ndi khou tea u bvisa 800 kha heyo 800 ndi dovha hafhu nda vha ndi khou tea u rengela vhana vhanga uniform vha 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 tshi khou tea u dovha vha ya vha ḽa futhi kha yeneyo tshelede yeneyo nthihi. Ri kha ḓi ya mavhengeleni ri khou vhuya zwone zwino. Vha muhasho wa pfunzo vunḓuni ḽa Limpopo khathihi na maṅwe madzangano a lwelaho pfanelo dza vhathu na vhone vha khou bva mulomo kha fhungo iḽi hune vha ri zwiito izwo zwine zwa khou itiwa nga zwikolo zwo khakhea vhukuma. Dzangano ḽa pfanelo dza vhathu ḽa Afrika Tshipembe ḽo sasaladza zwikolo zwine zwa hana u ṋea vhagudiswa vha shayaho dzibugu, ripoto na mvelelo dza mafhelo na ṅwaha na u vha hanela u vha tshipiḓa tsha ngudo dza kiḽasi nyengedzedzo dza mafhelo a vhege kana dzi extra classes nga ṅwambo wa uri vha koloda tshikolo masheleni. Vha ri maitele aya ndi u kandekanya pfanelo dza vhana. U vha ṅwana a khou kandekanyelwa pfanelo yawe ya pfunzo ngori pfanelo ya pfunzo i katela zwithu zwinzhi nga maanḓa u ṋewa dzibugu na u ṋewa ripoto zwi vha zwi tshi khou wela kha pfanelo ya ṅwana ya pfunzo ngori tshiri u funa u asesiwa a ḓivha outcome uri o phasa na kana a ngo phasa ndi hone ri tshiri muthu u khou accessa right to education. Zwino arali u na vhabebi vhene kana ṱhoho dza zwikolo dzine dza vha dzi tshi dzo fara dzi ripoto dza vhana vha zwi ḓivhe zworini ro swika kha level ine ya vhona uri a ri tsha soko ri ṅwana kha ṋewe dzibugu ra ḽi vala ḽa vha ḽa maladze. Ri ḓo dovha ra humbela muhasho wa pfunzo uri vhone vha dzhiele vhukando sa ṱhoho ya tshikolo. Vhana vha nga vha 1000 vha 500 vha tshi khou kona mara a zwi amba uri havha vha 500 vhaṅwe vha funa u sa ṋewa dzibugu. Vhana vha ṋewa dzibugu vhoṱhe nga ḓuvha ḽo tou thoma tshikolo tshi khou vula vhana kha vha ṋewe dzibugu. Ro no wana na dzi ṱhoho dza zwikolo vhaṅwe vha ḓo vha tshi khou amba uri ni ya grant i gai tshelede ya grant i gai ngori ṅwana u khou wana tshelede ya grant. A tshelede ya grant a si ya school fees. Tshelede ya grant ndi ya ṅwana ya zwiḽiwa vha songo vhuya vha i shumisa u badela school fees kana mutendelo wa tshikoloni. Vha songo vhuya vha tendela u shumisa ri hu na dzi tsheo dzine dza vhona uri dzi vha dzi khou lwa na zwine muvhuso wa khou ṱoḓa u swikela zwone. A huna na mubebi na muthihi ane a tea u shumisa tshelede ya grant ya ṅwana yo no khou bva kha SASSA u badela mutendelo. Vha songo i shumisa vha songo tenda. Muvhuso uri u ḓo ṋea pfunzo vhana ya mahala ende zwikolo zwi a ḓivha zwo uri ndi zwifhio na zwifhio zwo no ṋea pfunzo ya mahala vha songo tenda u badela.
dzangano ḽi ri vhabebi vha songo ofha u pota arali vha tshi khou kombetshedzwa u badela nga u shavha uri ṱhaṅwe vha ḓo tambudzelwa vhana kana vha feilisiwa. Zwone zwi a itea zwo victimize zwo wana ṅwana a tshi khou saliwa murahu kana a tshi khou feilisiwa ngori mubebi o ḓa kha Human Rights Commission. Zwino sa Human Rights Commission a ri zwi litshi zwo ralo vha ḓo zwi humbula muhasho zwori arali vhone vha khou pfha uri ṅwana wavho a nga vha tou feilisiwa vha dovha vha na pfanelo yori vha nga ya kha muhasho wa pfunzo vha swika vha amba zwori nṋe ṅwana nga ndi khou pfha uri o phasa nṋe ndi khou ṱoḓa bammbiri ḽawe ḽi tshi sedzuluswa kana ḽi tshi itiwa hezwiḽa zwo no pfhi remarking. Ra tou wana uri ho vha hu na vhuḓifari vhu si havhuḓi nga mudededzi o tou felisa ṅwana ri nga si zwi litshe hanefho sa khomishini. Vha dzangano ḽa Limpopo Human Rights for All and Free Education vha ri vha nga si pute zwanḓa vha lavhelesa musi pfanelo dza vhana dzi tshi khou kandekanywa nga khole. Ro tumbula zwa uri vhana vhane vha vha zwisiwana vhana vha sa ḓikoni vho vha vhana vhane vha khou tambudziwa zwikoloni nga nṱha ha uri vhabebi vho dzula fhasi vha ita zwa zwine zwa pfhi ndi agreement yo ita donation. Honeha naho agreement ya donation yo itiwa u ya nga policy ya admission police section 10 ito zwi amba zwavhuḓi ya zwi vhea khagala uri a huna ṅwana na muthihi ane a tea u dzimiwa tshumelo iṅwe na iṅwe ya tshikolo ngauri tshikolo tsha muvhuso ndi mahala. More especially ri khou sedza fhano Vhembe ndi quintile 1 to 3 zwine zwa pfhi no fee school. Hezwi zwi pfhi no fee school zwine zwa ri ofhisa nga maanḓa u wana vhadededzi dzi SGB vha tshi nga vho swifhadziwa maṱo kana zwiḽa zwine wa wana vha tshi nga vha khou vhona ngeno vha tshi khou vhona. Izwo ndi khou zwi amba ndo sedza uri vhana kha zwikolo zwoṱhe hezwi zwine zwa vha hafha ri tshi khou bva kha ḽikolo ḽihulwane ḽine ḽa ḓivhea vhukuma ḽihulwane ḽi ḽa Thengwe na zwiṅwe zwine zwa khou tevhela nga murahu u wana vha tshi khou dzimiwa dzi bugu dzi statement na dzi ripoto. Zwi tou vha khagala u zwi vhona uri hezwo zwithu ndi zwithu zwi siho mulayoni ngauri kha tshiṅwe tshikolo vha ḓo amba uri ndi ya khuni, kha tshiṅwe tshikolo vha ri ndi donation, kha tshiṅwe tshikolo vha amba zwiṅwe. Arali muvhuso u tshi khou zwi amba zwa vha clear uri ri khou ita school fees nga backdoor rali tshi nga zwi pfesesa uri school fees tshi khou vhuya nga backdoor nahone constitution heyi ya ambiwa Afrika Tshipembe ya section 29 a i tsha aplayiwa ende na mulayo wa SASSA Act na Bela Bela Act a dzi tsha tea u tevheleliwa. Ri ḓo zwi tenda ra zwi pfesesa uri no zwiambaro zwa no fee school zwofa vho ḓiya kha miṅwe miḓi ri tshi khou sedza vha ḓo zwi vhona uri vhathu vha ya khavho vho dzimiwa dzi bugu ndi vhathu vhane miḓini yavho vha khou balelwa na nga uniform, vha khou balelwa nga zwiḽiwa. Vhaṅwe vha ḓo zwi humbula uri heḽi dzanga ḽa Limpopo Human Rights for All ḽi khou tou reisa na zwiambaro uri vha kone u ambara vha wane uniform na zwienda. Vha ri tshiṱiriki tsha Vhembe tshi na khaedu khulu nga maanḓa vhusiwana ha vhana hu khou tou khokhovhedzwa nga zwikolo zwine zwa kombetshedza mbadelo dza donation na dzi kiḽasi nyengedzedzo. Hu na vhana vhane vho bva nga 2022 a tshi khou tea u wana statement tshawe tsha maṱiriki u swika ṋamusi a songo tshi wanaho wa ngei Tshaulu o fhedza o tshi wana kha ṅwaha wono bva 2022 kha vha sedze ndi miṅwaha yo no swika mina yo tambiseho khaye ye a vha tshi nga vha ya yunivesithi a ita digiri ya mulayo a fhedza kana ta teaching a fhedza. Zwino pfanelo dza ṅwana hafho dzo kandekanyiwa musi a tshi tou thoma u dzimiwa statement tshawe lwa miṅwaha miraru. Hu na tshelede ya extra class ine dzi extra class dzi tshi khou funziwa dzi dovha dza kandekanya pfanelo ya ṅwana ane a si vhe na tshelede kha tshikolo tsha muvhuso hu tshi khou itiwa pfunzo nga ngomu kha property ya muvhuso nga resources dza muvhuso a valelwa nga nnḓa ngori hana tshelede. Vha muhasho wa pfunzo vunḓuni ḽa Limpopo vha ri fhungo iḽi ḽa upfhi hu na vhagudiswa vhane vha khou hanelwa u phakha dzibugu u fhiwa dzi ripoto dza mvelelo dza ngudo dzavho nga ṅwambo uri vha koloda mbadelo dza tshikolo a vha ḽi ḓivhi. Vha ri a zwiho mulayoni uri zwikolo zwi fare dzi ripoto kana u bvisa vhagudiswa kha mbekanyamushumo dza zwikolo dza tshiofisi nga ṅwambo wa uri vha koloda.
muhasho a wa thu zwi wana hezwo mara ndi zwithu zwo khakheaho a zwi ngo tendelwa uri vha badelise vhabebi kha zwikolo zwine zwa vha zwa no pfi school. A vho ngo fanela u vha kombetshedza, ndi zwithu zwine ri zwi vhidza uri ndi voluntary. Arali mubebi a sa kona u badela a vho ngo fanela u phanishiwa avho vhabebi. Vhana vha fanela u fhiwa dzibugu dzoṱhe, a vho ngo fanela u dzimiwa na report arali uri ndi kha dzi fee paying school. Arali mubebi a songo kona u badela ṅwana u fhiwa report, tshikolo tshone tshi fanela u vhila dzi fees dzedzo kha mubebi not kha vhana. Ra ri sathu zwi pfha, ra zwi pfha ra ḓivha zwa uri ndi zwikolo zwifhio, ri ḓo ruma vhathu vha ḓo ya haningei vha swika vha zwi solve hezwo zwithu. Na vhukando ra kona u dzhia kha vhene vha khou ita zwezwo zwithu ngori a zwi ngo tendelwa. Khorombosi dzi a kona na management vha kona u organizer dzi extra class nga mugivhela. Vhana vhoṱhe vhane vha dzhena hafho vha fanela u tendelwa u dzhena u ḓa hanefho vha funziwa. Na vhukati ha vhege u bva Monday u swika Ḽavhuṱanu ri expecta vhadededzi uri vha fanela u funza vhana zwo fanelaho. A vho ngo fanela u imela dzi extra class vha tshi khou yo ita tshelede. Zwi lwa na mulayo hezwo zwithu. Zwine ra khou yo ita ri ḓe ra investigate uri ndi gai zwine zwa khou itiwa hezwo zwithu. Ra ita uri vhana avho arali vho sala murahu zwi amba uri vhadededzi avho ri ḓo vha posa uri vha funze avho vhana uri vha catch up na vhaṅwe. Mbevhe ya tsini i a ḓipfela na vhone hanefho hayani arali vhe mubebi ane ṅwana wavho a khou dzimuwa bugu kana ripoto nga ṅwambo wa mbadelo dzi sa bviswaho, vha khou eletshedza uri vha swikise mbilaelo dzavho kha muhasho wa pfunzo ofisini ya tsini navho ya Lisela kana ya tshiṱiriki. Aiwa a madekwana namusi ri a gadza henefha. Arali na zwiṅwe zwine vha tama ri tshi zwi lavhelesa kha vha ri lume nḓevhe zwidodombedzwa zwa shungezwo henefho. Mathina no mbekanyamushumo na dziṅwe vha dzi wana kha siaṱari ḽashu ḽa SABC mafhungo ḽa YouTube khathihi na kha app yashu ya SABC Plus. Mafhungo maḓipha ndi a uri ano mbekanyamushumo i a dovhololwa nga Ḽavhuṋa nga hafu bva kha iri ya vhuvhili masiari henefhano. A vhe madekwana avhuḓi yowa.